Ben senin dostlar, senin ben Ramazan. Bugün bir Minecraft'ta akota açalım. Bunu Rainbow Thunder Kit. Bunu uzun paradır dostlar. Uçatu gerek. Bunun olsun kalaklı var. Bunun olsun Anlıyorum bir koydu atı ol gerek. Kostu var diye koydu. Boş kurdum. Bunu ben tanıtkan videom başlayayım. Ben dostlar uzun tanıttı. Уже охота açı gerek. Bunu hani bir kırığa uzun koyayım. Atı al gerek. Mesela ben çizeceğim. Şimdi gözük koyayım. Bakın nasıl da. İsten gözük. İsten. İyi. Tamam. Dostlar. Ben hazır navımda pişirip alayım. Ben dostlar. Kaç pişirince batırım. Betalcı geçeri. Bu atmalık. Bunun olsun iyi mutfak olsa. Lan mı? Falcon mıydı ben? Oh my god, I'm doing a Falcon. I feel good. I feel good. Niye varken koyduk? Aslında madde mi? Kışkın su atsı olayım.
Oh. 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 Skora tağda men bir dosumмен video түсірем. 10 каналы бар, ол да Майнкрафт түсірген. Ескендір Ш. Сондай өтер. Мен описанияда не істеп кетем. Сол досымның атын тастап кетем. Ол жерде тағы да мен сол досыммен бір видеоны түсіргем. Сол каналға подписаться етіп, мен де каналыма подписаться ете салыңдар. Содан кейін лайк басыңдар. Міне осымен видеосы аяқталады. Міне екінші бөлім. Енді сендер 20 лайк жасаңдар, екінші бөлімді бастап шығарам. Мазафака. Ал мен сендермен қоштасам. Сау болыңдар достар. Осымен бірінші бөлім бітті. Енді осы бірінші бөлімге 20 лайк жасаңдар, мен екінші бөлімін шығарам. Бесінші бөлімін мен досыммен түсірем. Сау болыңдар достар.